Oh, mararata ginawa lilang sabab sa piya kalipat ang kasopas at tadua napiyang unutan kaso sa lakaw rakan. Mararata ginawa ko kami kapira gawin adad mianuga kan rirka ababo panalam salam Anton na eso anak na may ka skad na mismo idirakan pagaraga sa ginawa ko. Nilang mataan at tunganay niyakan na marakal tunganay ako miyabot aposo akan lilang apian nekap sa parakan ko ginawa ko adiakan Skype bicara adiakan bukagaga kaya masakiton sa ginawa na di ko katawan o anton ay suwang ko. Ilang klaba ko pirpito Guide na so magdamakan ruka na dataman iyan Taman sa pagaga ko na ipapasiyon o taknon Bakalo-kalo na makuha taboso Masisinganin tali lang Anton na eso anak na may ka Skadon mismo dirakan pagarga sa ginawa ko. Lilang mataan at tunganay miyakan da marakal tunganay ako miyagot aposo akan lilang apian nekap sa parakan ko ginawa ko adiakan Skype bicara adiakan bukagaga Inaw ilang nasa barakot Taman sa kagagakuron Nilang mataan at tunganay miyakan da marakal tunganay ako miyagot aposo akan lilang apian nekap sa parakan ko ginawa ko adiakan Skype bicara adiakan bukagaga Aya masakiton sa ginawa